abantu bavuga ko Kongo ari igihugu gikize. Oya, Kongo si igihugu gikize. Ibyo ni amagambo y'abatabizi. Abavuga ngo Kongo ni igihugu gikize ni ukutabimenya. Ni igihugu kiri essentiel, ni igihugu kiri ngombwa kugira ngo tekinoloji isi ya none ibeho. Niyo mpamvu Amerika yasinyanye amasezerano na Kongo ivuga ngo ikeneye critical minerals ahantu ku butaka butaravumburwa budafitwe n'abashinwa. Rero nico bivuze, ni ukuvuga ngo ahantu hazavumburwa hose bahabahe. Gukuraho Kongo electric vehicles, imodoka zitwarwa n'amashanyarazi zahagarara mu mihanda, zapfa. AI yahagarara, inganda z'abanyamerika zohagarara, nyinshi ku isi zohagarara. Uyu munsi inganda z'ikoranabuhanga zidakoresha ibikoresho za Kongo ninke. Iyo igihugu gifite amahoro kirigenga, kikagenga igiciro cy'umutungo wacu ku isoko. Ariko iyo igihugu kiri mu ntambara kirakena, cyamara gukena kigahenduka, cyamara guhenduka kigasabiriza. Nkuko wirirwa ubona Kisekedi azenguruka hirya no hino mu bihugu agenda asabiriza, asaba amafaranga, afite umutungo utagira ukungana. Iyo amasasu adahagarara muri Kongo, amasezerano abasinywa mu mwijima hirya no hino mu byumba, kandi ntawubaza inyungu z'abaturage ba Kongo. Iyo basinya gusa gutwara, ntibasinya kuzanira abaturage ba Kongo, ntawubitayeho. Ariko tukibaza ngo who really controls Kongo? Ninde ukontorora, ninde nyiri Kongo, ninde uyifite? Kongo imenya agaciro kayo, amasezerano ku meza yohinduka, ibiganiro byotangira guhinduka. Amerika rero ntabwo irwanira ubushuti allies, reka ibyo byararangiye, izo biri gutambuka. Ubu nyine Amerika iri kurwanira asset. Tazara na Lobito Corridor ni imishinga ihanganye, ni ibisirikare bihanganye twe tutabona, bari muri competition. Abategetsi ba Kongo barabizi, abaturage nimwe mutabizi. Abanyekongo n'abandi banyafurika muri rusange bagomba guhagarika ibintu bitatu. Believe it or not, Amerika igomba kwigarurira Kongo si negotiation. Bayihanganiye n'Ubushinwa, bayifashe gutya. Isi ntishaka ko mumenye yuko ari mwe mutima w'isi ya none. Wumva impamvu Amerika iri obsessed, irwaye, yasaze, igomba kubona Kongo, igomba kubona byanze bikunze. Ikaze kuri Afrimedia Live. Ndizera neza yuko uri amahoro, umeze neza, nanje ndashima Imana. Ku meza ya Donald Trump muri Amerika hari liste y'ibihugu n'ubundi akeneye, y'ibihugu agomba kumenya uko bimeze. Ku meza hariho Iran, hariho Cuba, hariho n'ibindi bigiye bitandukanye. Yagiye avuga ibintu bitandukanye kuri izo bihugu. Greenland yo ndayishaka, kandi akabyita yuko I need Greenland for the national security. We need Greenland for national security. Muri Pantagone no mu biro bya Trump hari liste y'ibihugu bikenewe, the shopping list. Byanze bikunze Amerika ntiyitaye ku alliance ngo NATO, ngo Union Européenne n'ibindi. Ibyo biri gusaza, biri guhinduka. Biri gusaza Comtel, ibitari mu murongo y'uburyo Amerika iri gushepinga mu intambara nsha, ntabwo bajana. So hari ikintu kimwe abantu benshi batarumva, kandi niyo mpamvu bazatungurwa n'ibigiye kuba mu myaka 10 iri imbere. Isi ntabwo iri gutera imbere mu bya diplomasi, ahubwo iri gusubira inyuma ho imyaka 100. Niba utazi gutandukanya igihugu na asset, uri mu bantu bazabeshwa igihe kinini kugeza ku munota wa nyuma. Bakubesha yuko intambara ari ikibazo cy'amoko cyangwa amateka n'ibindi. Ibyo byose ni amayeri yo kurangaza abaturage mu byemezo bifatirwa mu muhezo. Ibyo byitwa risk management. Amerika ntifite ubushuti na Kongo cyangwa n'ikindi gihugu muri Afrika. Mu bya demokarasi nta bushuti barimo. Ishaka title deed, ishaka icyangombwa cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bihugu bitandukanye. Ishaka gusecuringa ibyo bihugu kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Muri Taiwan ishaka chips, ishaka gukontorora abashinwa. Ni ukuvuga ngo mu biro bya Trump na Pantagone bafite icyo bita shopping list iriho imitungo bakeneye. Ntibitaye kuri cost ku kiguzi, barareba gusa ese iki gihugu turagikeneye.
iyi si politike y'ububanyi n'amahanga, ni politike y'ubucuruzi bw'imbaraga bwo kwambura ku ngufu, dubishake cyangwa ntubishake, byose bikorwa mu izina ry'umutekano w'igihugu. Ariko hari ikindi nanone Amerika ikoresha ngo ni American interest. American interest rero ni ukuvuga ngo ikintu bakeneye gifa kuba kiri mu nyungu zabo, baragitwara batitaye ngo igihugu kirigenga cyangwa ntikigenga. Hari ukuri kumwe abantu benshi batinya kwemera. Isi ntigendera ku mategeko mpuzamahanga, isi igendera ku nyungu z'ubukungu. Mu maso y'imbaraga z'isi, ibihugu byacu ntabwo ari ibihugu, ni asset, ni imitungo. Iyo ufite icyo bakeneye urakibagurisha cyangwa se bakigutware ku ngufu, ntufite amahitamo. Byose byitwa ni umutekano w'igihugu. Uyu munsi baravuga ngo dukeneye Greenland, we need Greenland for national security, kubw'umutekano w'igihugu. Ukibaza ati uyu mutekano w'igihugu ni Amerika gusa, ni umutekano w'igihugu cyabo gusa? Ese cyo kindi gihugu cigenga cyo nta mutekano w'igihugu cyabo bakeneye? Ntabwo bagifata nk'igihugu, bagifata nk'umutungo. Trump baramubajije baramubaza ngo why ukeneye Greenland kandi Greenland itagukeneye? Iravuga ngo twe dukeneye kuguma kuri Denmark. Ati uwo nguwo bivuga ninde? Simuzi, sinzi nico yitwaje. Icyazi kimwe nuko ni umutekano w'igihugu cye, akeneye Greenland. Igihugu cyabo nico kigendera kuri uwo mutekano, gikeneye umutekano cyonyine. Amerika niyo yonyine. Amerika iri gusubiza isi mu kinyejana cya 19. Itegeko ryari rimwe muri 19th century, nyiri imbaraga niwe nyiri ikintu, ufite imbaraga niwe utwara. Uyu munsi niyo systeme yongeye kugaruka kandi niyo isigiye kugenderamo mu gihe kiri imbere. Bari kuri settinga system y'ama alliance. Nimba uri muri alliance yabo, either wemeranye n'ibizo abayoboye isi ubu nyine bakeneye cyangwa bagutware ku ngufu. Kugira ngo tubyumve, reka twifashisha amateka kuko niyo atwereka ejo hazaza. Urugero rwa mbere, mu mwaka w'1867 Uburusiya bwari bukennye, bwari bufite ubukene bukabije kandi bwari bukeneye amafaranga. Cyo gihe Amerika irebye ibona bafite umutungo bakeneye, Alaska. Baravuga ngo turabaha amafaranga, namwe muduhe kiriya kirwa, akondisiyo ke muduha kino kirwa. Babahaye miliyoni 7.2. Icyo gihe muri 800 Alaska barayitwara, bayiguza amafaranga make paraporo nuko igihugu cyari kimeze. Nukuvuga ngo igihugu gikennye kiba gifite intege nke, gitakaza agaciro, kigurwa make. Alaska bayiguze muri ubwo buryo. Kubera iki? Niyo ni point strategique muri Arctique, niho amato y'abanyamerika uyu munsi ahagurukira y'intambara, niho indege z'intambara zihagurukira. Harakize mu bya petrole. Alaska ni ikirwa gifitiye avantage abanyamerika ku rwego rukomeye. Nukuvuga ngo batekinga advantage. Iyo bagusanze mu bukene, bagusanze mu kibazo, bagusanze mu ntambara, mu bihugu muherereyemo, uko niko kuri. Niyo mpamvu bihora mu madeni. Ibi nibyo Afrika ikizira kugeza magingo aya ngaya. Iyo uri igihugu kidafite imbaraga, byange bikunde baragitwara. Urugero rwa kabiri ni Philippines. Mu mwaka w'1898 Espagne yari ubwami bukomeye cyane, bukolonije ibice binini. Amerika yarabateye, bararwana, bamaze kurwana barayizahaza, mare kuyizahaza. Mu mwaka w'1898 babatwaye ibirwa bya Philippines, babasinyisha amasezerano yo kwitwa ko ari nk'ayingufu, ariko babazahaje bakeneye amafaranga. Baravuga ati none kugira ngo bashake justification turabigura. Nukuvuga ngo ntabwo babigutwara ku busa kugira ngo bitazitwa yuko bakunyaze, ariko baguha impamvu byanze bikunze turabikeneye. Nkuko tubibona uyu munsi, batwaye ibirwa bya Philippines, babahaye miliyoni 20, batwara Puerto Rico, batwara ibirwa bya Guam n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi cyane. Uko niko Amerika yagiye yigarurira isi, yagiye igura even na USA tuzi uyu munsi, yagiye igurwa ikurwa mu maboko y'aba Espagne n'abafaransa n'abongereza. Iva muri 13 colony igera mu state 50, nuko yagiye igurwa ibindi bigafatwa ku ngufu. Isi uyu munsi imaze kwigarurirwa n'abanyamerika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aho batari bahakolonije, bahafite military base na influence zindi. Mu ntambara nshya rero ibi bifite icyo bivuze, ntabwo ari impanuka.
anyway kuri Philippines byari transactional, ntabwo byari ku ngufu babatwaye babiguze batanze justification, ariko ni transaction. Tifashwe nk'igihugu Philippines yaje kwigenga, ariko magingwa kugeza magingwa niyo point strategique bakontororeraho abashinwa, niho hari amabaze yabo muri Taiwan, muri Japan. Ivyo bihugu byose bifite uko byazahajwe n'abanyamerika, babateye amabombe Nagasaki na Hiroshima, barangije bahashinga base. Kugeza ubu nyine muri Aziya bahari base zabo nini. Turaza kumva tugeze mu bihugu byacu aho bakeneye uyu munsi. Wayi ibi byose mbivuga bifite aho bihuriye n'intambara urimo, n'intambara tubona. Iyo udafite ingabo n'ubukungu bwo kwirinda, mbese iyo udafite ingabo, udafite uburyo bwo kurinda ubwo bukungu bwawe burangirika. Ubu uri ku isoko, waba ubizi cyangwa utabizi barakugura. Uyu munsi rero reka dusimbuke tuve mu mateka twinjira ubu nyine the shopping list y'uyu munsi. Venezuela yamaze kugwa mu maboko yabo. Fata iyo logique ya kera uyizana uyu munsi muri Venezuela. Amerika yongeye gufata ya shopping list ya kera iri ku meza uyu munsi. Bakeneye ibihugu uko byogenda kose. Yasubiye mu myaka ya za 800 aho yagendaga igura ibindi bihugu, ibice by'ibihugu bigiye bitandukanye. Venezuela ifite petrol. Kuri Trump yabonye yuko Uburusiya bwahigaruriye n'Abashinwa, ariko baravuga ngo Venezuela is our backyard, ni mu gikari cyacu. Uburusiya buri hano n'Ubushinwa buri muri Venezuela, bivuze ngo turi mu kaga. Bagomba kuwafata uko bigomba kugenda kose. Venezuela si igihugu, ni asset. Amerika ntabwo kiri umupolisi w'isi, aho ubu nyine ni umubosi w'isi w'imitungo. Kubera iki Amerika ikeneye Greenland? Greenland ntabwo ari urubura gusa. Munsi y'urwo rubura hariho amabuye y'agaciro agiye atandukanye, rare earth, harimo lithium, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo petrol. Ni amabuye akenewe mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko bikorwa mu izina rya national security, umutekano w'igihugu. Hari ikindi cyihariye, uru rubura ruri gushonga umunsi ku munsi. Uko rushonga ruri gukreye inzira y'ubucuruzi, cyo bakunze kwita ni nko kuvuga ngo ni New Panama, New Panama Canal iri gukerewa muri ruriya rubura. Uko rushonga rugenda rusiga canal ituma izorosha ubucuruzi. China yarayibonye itangira no kubikorera, itangira kuzubakamwo, itangira kubaka iyo nzira y'ubucuruzi, bayita ngo ni the Polar Silk Road. Iyi nzira ni inzira ikomeye cyane mu buryo bw'ubucuruzi. Amerika ikeneye control y'isi. Iravuga ati Ubushinwa bujemo bugiye kwigarura Greenland, kandi gitangaje iyo national security Amerika ifiteho base militaire, NATO ifiteho base militaire, ariko izo Amerika ibona ntibihagije. Nubwo bahafite igisirikare, mu buryo bw'ubucuruzi Bushinwa burabinjirira, bugiye kwigarurira ibice binini, bugiye kwigarurira iriya nzira ya Silk Road iri gucika iyo canal. No kuvuga ngo ahanga mbisobanuye, isi ifite mu buryo bw'ubucuruzi bwo mu mazi. Abashinwa bisaba kuzenguruka cyane baca muri Canal de Suez, abaca muri Panama kugira ngo bahuruke muri Amerika. Mu majyaruguru y'isi rero kuri pole ahari Greenland rero hari inzira ngufi ku buryo Ubushinwa buhaca bucuruza biboroheye, kandi mu bucuruzi Abashinwa tuzi ko ariho bafatisha isi. Nibwo buryo bigaruriyemo isi, nibwo bwoba Amerika ifite. Niyo mpamvu Amerika ivuga ngo dukeneye iki gihugu tutitaye ku ngaruka, kubera ko niba tabikora ubu nyine it's too late. Ubushinwa buzaba bwahigaruriye, kuko systeme zabo ziratandukanye zo kwigarurira ibihugu. China and Russia, as Peter mentioned, they haven't had a physical or direct threat in Greenland. They could as these waterways open up. Polar Silk Road rero ni ikindi kintu cy'ingenzi gituma Trump akenera gukontorora Greenland. Aravuga ati Greenland ntabwo Uburayi bufite ubushobozi bwo kuyikontorora, NATO ntifite ubushobozi. Ni tutayigarurira Abashinwa n'Abarusiya barabikora. Amerika ibonye yuko China rero ihashakira, avuga ati twebwe turagura Greenland, mubishaka mutabishaka, we need Greenland. Kuri Amerika Greenland ntabwo ari amabuye y'agaciro gusa, si inzira gusa, ariko mu buryo bw'ubwirinzi bwa gisirikare ni ingabo ibakingira. Niho honyine hari radar zishobora guhagarika misile ballistique zituruka mu Bushinwa n'Uburusiya igihe intambara yo bibaye, igihe bo batewe muri aho bita ngo ni Thule Air Base.
ariko nanone nubwo tuvuga gutyo bahafite igisirikare nabivuze. So ari ibiryo bwa gisirikare gusa bo kontrol iyi base, ariko siyo bakeneye gusecuringa minerals resources zo muri future zikenewe ejo hazaza. Kare ya earth narimvuze, China ubu nyine ku isoko mpuzamahanga ubu ibikenewe muri AI technology byose, amabuye akenewe, isoko ry'amabuye rikenewe, China niyo iri kontrola, niyo irifite mu maboko 90%. Abanyamerika babaguraho izo product, ni ukuvuga ngo Ubushinwa burabitunganya, Amerika ikaja kubigura bibahenze. Bivuze ngo umunsi China yobi weaponizing akabigira intwaro, inganda z'Abanyamerika zohagarara. Bakeneye gusecuringa Greenland rero kubera amabuye y'agaciro ayiri munsi, ko Greenland ifite 24 to 30% ya rare earth ku isi, kandi Ubushinwa bukontorora 90% bwa rare earth na lithium biboneka muri Greenland. Rero ku kontrola ico gice, Amerika izaba ifite reserve. Igihe Ubushinwa bwo bakatira ntabwo bo kwikanga, kandi barahanganye mu ntambara. Hari ikintu kimwe rero abantu benshi batarumva, Amerika ntabwo ishaka ubushuti n'ibihugu, bakeneye gusecuringa resources. Iyi niyo shusho y'isi igomba kuba imeze guhera muri 2026 gukomeza mu duce tugiye dutandukanye. Nuvuga ngo muri tech, mu buryo bwa tech cyangwa se bw'ikoranabuhanga, ibi nibyo bita Silicon Lockdown. Amerika yafunze inzira, yafunze urukuta ruzitira cyangwa se rwa AI, ubwonko bwa AI. Taiwan ni mu Bushinwa, ni agace k'Ubushinwa, ariko banze kukarekura kubw'impamvu. Taiwan ni ikora ama chips yose. Nivuga bino bihugu murumva n'umumaro bifite, ko navuze bike, hari byinshi ariko nifashishije bike gusa. Hari ibyo bamaze gufata, hari ibindi bakeneye by force, harimwo n'icawe. Taiwan barayikeneye muri teknoloji hazaza ya AI technology, niyo teknoloji ihenze ku isi yagezeho mu buryo butangaje, buruta indege, buruta amato, buruta ivyo tubona, buruta iyo telefone ufite, buruta amakompyuta. AI technology iri ku rwego rwo hejuru, waba ubizi cyangwa utabizi. AI technology ni ukiremwa muntu, niyo technology igezeho gihenze. Mu bwonko bwa AI rero bakeneye Taiwan ifite chips zifashishwa mu gukora imashini, gukora za mudasobwa n'ibindi n'ibisasu kirimbuzi. Izo chips barazikeneye. Nubwo ubu nyine Amerika mu kugira mu kurwanya gutinya yuko umunsi umwe Ubushinwa bwo buzuka bukigarurira Taiwan, bari kubaka yabo inganda zabo muri Arizona. Ubu nyine Amerika yatangiye kubaka muri Arizona aho bakorera ayo ma chips, aho batunganyiriza ibyo bintu byose, kubera ko ubusugire bwabo izi asset ntibizeye 100% ko bazayigumana. Ariko kugeza ubu nyine Taiwan iragenzurwa 100% n'Abanyamerika. Taiwan nico ikoresha muri alliance y'ahazaza. Rero Amerika ireba ibihugu ikeneye bidafite ingabo, bidafite ubushobozi, ikabyigarurira, ikabyiyegereza. Hariho nka Korea ifite ikibazo na Korea ya ruguru. Korea y'epfo rero ni memory, nubwo bafite ubwonko ariko bakeneye memoire. Ahangaha niho hakorerwa za Samsung n'ibindi, memory yibutsa iyi brain, ubu bwonko. Hari Netherlands, Ubuholande kugeza ubu nyine nibwo bwonyine bufite amamashini akomeye ku isi abasha kwifashishwa muri AI technology. Habe n'Ubushinwa buracadepanda kuri Netherlands bakagura izo mashini. ASML nizo mashini bifashisha kandi zikomeye. Nubwo Ubushinwa kubera ko Amerika yatangiye kubiponazinga Ubuholande, Amerika yabwiye Ubuholande ngo ntimwongere ku exportinga izi mashini mu Bushinwa. Ubushinwa rero nabwo bwatangiye kwipanga muri Huawei, buripanga umunsi ku munsi kubera ko bubizi neza yuko bukidepanda muri West. Hari Qatar, ni bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ni data hub. Ibi bihugu byamaze kumenya neza ko amavuta ntakenewe muri future technology, kuko amavuta adakenewe, petrol itazabikenewe cyane. Bari kubaka data centers zikomeye, bafite amafaranga, bafite ubutunzi. Amerika irabakeneye, ariko Amerika ntibizera. Kubera iki? Bakorana n'Ubushinwa bya hafi, ariko bafite amafaranga. Kubigarurira rero, gushira amabaze militaire muri Qatar, gushira amabaze militaire muri Saudi Arabia, ni uburyo bwo kugira ngo Amerika yubake alliance yindi nsha itandukanye na NATO. Ibi bihugu nibyo rurembo kugira ngo Amerika ibyigarurire. Igomba kuba bifite, igomba kubishira mu gikari cyabo. So hari ibihugu by'ururembo dushobora kuvugana, nivuze nka urugero
Iceland ni kimwe na Greenland, ni ibihugu bifungira cyangwa se bisecuringa Amerika, bifunga muri Arctic. Ni ibihugu bituma Amerika ikaza ubwirinzi bwabo mu buryo bwa gisirikare. Barayikeneye ariko yo baranayifite mu buryo NATO yamaze kuyigarurira. Bakeneye Panama ariko nayo barayifite, ni valve, ni nka robine, kubera ko niho ibintu byose bica. Ni umuyoboro wa kanale, ni ugenzura amasezerano yose, niho ibicuruzwa byose, ishoramari niho rica. Ni urufunguzo rw'inyanja zitandukanye Washington ikeneye. New Guinea nuko nayo barayifite, ariko rero hari ibihugu batarabasha kubona. Bakeneye Cuba zo gupfa no gukira. Munabireba mu marenga Trump yatangiye guca, nuko Marco Rubio ni umunyakiba, akomoka muri Cuba. Baravuga byari bizwi ko mbese afite inzozi zo kuzayobora iwabo, ariko aza kwisanga ari Secretary of State wa Amerika. Mu marenga Trump aca aravuga ngo Marco Rubio ashobora kuba perezida wa Cuba. Na marenga bakeneye pressure kuri Cuba kugira ngo bayigarurire. Bazi icyo yabakoreye mu myaka ya za 70 mu gihe cy'intambara y'ubutita. Uyu munsi ntibashaka yuko Ubushinwa bushobora gusubira gushira ibirindiro ku miryango ya Amerika. Ni metero ni miles 90 gusa kuva muri Florida kwa ba Trump. Icyo bakora ni iki rero? Kuko bakeneye Cuba, ni point strategique. Batakaza agaciro k'ubutaka bwabo, devaluation. Ni ukuvuga ngo bashaka ko iyo asset itakaza agaciro, noneho bayigura ihendutse. Ni ikirwa bakeneye. Mbibutse ko Cuba nayo ifite ikirwa bayinyaze cya Guantanamo ahaherereye gereza nkuru y'Abanyamerika. Guantanamo ni ukuvuga ngo bahafashe by force, bahatangiye bahakodesha amadolari 2,000 gusa kugeza magingo aya. Ibyo tuzabigarukaho. Uko niko bari kwigarurira ibihugu. Ariko hari nanone ibindi bihugu bakeneye nka Argentine na Chile. Ibindi bihugu zose China ifitemo influence, biracari muri process. Amerika irabikeneye kwa kesaswa inzira ishoboka yose, kubera iki bafite critical minerals, lithium y'isi cyangwa se batteries z'isi zikenewe na magingo aya n'inganda z'Abanyamerika. 50% 50% biba muri Chile na Argentine, nibo bakontorora lithium. Ibindi biri muri Congo, indi muri Greenland. Aho ibyo bihugu byose bifite percentage nini. Mwumva impamvu Amerika ibyo bihugu igomba kubibona kwa kesaso, kuko batangiye gukorana amasezerano y'ubucuruzi ariko sitosha. Nabyo biri muri backyard ya Amerika, nka kwa kundi twavuze ngo ni Venezuela iri muri backyard nkuko babyise. Ibyo biri kuri shopping list ya bifite minerals. Ariko hari yindi liste rero iri strategique bakeneye mu buryo butandukanye. Nk'igihugu cya Iran bareba kivuzeho, kubera ko Amerika ikeneye Iran ni valve, ni robine y'amavuta ya petrole yose ituruka muri biriya bice. Ikontorora 30% za petrole yose icuruzwa ku isi. So Amerika ishaka ko Iran isenyuka, total collapse. Byanze bikunze igomba gusenyuka. Niba tayisenya, hari impamvu nkazingahe zitandukanye. Ari na mpamvu ikoresha urubyiruko, ikoresha abantu muri Iran, ifuelinga iriya myigaragambyo muri Iran. Bashaka guhirika ubutegetsi, bigarurire Iran. Kubera iki? Iran yinjiye muri BRICS rero, BRICS irimo Ubushinwa, irimo Uburusiya n'ibindi bihugu. Iran yamaze kwinjira. Gusenya Iran ni ugusenya BRICS. Gushira abayobozi bumvira Abanyamerika muri Iran ni ugushira abantu muri gusenya BRICS, ryashira hamwe rindi rirwanya NATO. Ibigenzuye petrole yose ikenewe kuri uyu munsi, bakeneye ko Iran ibona umuyobozi musha ugendera ku matwara y'uburengerazuba, ubumvira uko bigomba kumera kose. Ibi bituma Ubushinwa n'Uburusiya bagabanya ijambo ryabo hariya. Ikindi, bafite nuclear weapons bagerageza kubaka. Ubutare barabufite ku bwinshi, kimwe na Niger muri Afrika. Niger nayo iracari muri process, kimwe na Iran biri muri process. Ibihugu byose mwumva bitari ku ruhande rw'Abanyamerika birimo kugiraho ibibazo. Amerika ipanga uburyo ibyo bihugu bigomba kugiramo ibibazo. N'amagingo aya na Iran iri mu kanwa ka Trump. Iran iri mu kanwa, iri muri mind, iri everywhere. Niger muri Afrika nuko imeze. Murabizi ko Niger yakubise kudeta, bamare kubita kudeta birukana Abafaransa n'Abanyamerika muri Niger. Base 201 barayirukanye muri Afrika, bamare
kubirukana. Uyu munsi Amerika n'ubu ngubu iri kubaka urukuta rufungira uranium ya Niger gusohoka muri Afurika, iri kubaka urukuta muri Ghana na Benin, ko n'ibihugu bituranye na Niger, kugira ngo bafungire uranium ya Niger kugera ku isoko mpuzamahanga, ntije ku isoko ry'Abarusiya. Kubera iki? Niger ni landlocked, bashaka gufungira Uburusiya. Ariko rero hari ibindi bihugu nka Congo twagisize. Ico nico rero nyamukuru, the oxygen of the machine. Reka tuze muri Congo. Amerika irayikeneye, nimba ivuga si amagambo. Nimba ukeneye, iyo ntanze nkaka mba ntumye utekereza, ja gukora recherche y'ibyo mvuga. Congo niyo moteri, niyo oxygene y'imashini zabo, niyo moteri ituma imashini zabo zikora, ni oxygene y'imashini zose. Abantu bavuga ko Congo ari igihugu gikize. Oya, Congo si igihugu gikize. Ibyo ni amagambo y'abatabizi. Abavuga ngo Congo ni igihugu gikize ni ukutabimenya. Congo ni essential, ni igihugu kiri essentiel, ni igihugu kiri ngombwa kugira ngo isi ya none ibeho, tekinoloji isi ya none ibeho. Congo ikontorora, ifite 70% bya cobalt ikoreshwa ku isi, 70%. Nivuga ngo 70% ni ubutunzi bw'isi ifite bwa cobalt. Congo yonyine ifite 70, ibindi bihugu bifite 30. Congo iyi cobalt nayo igasubira ikajanwa mu Bushinwa. Ubushinwa akaba aribwo buyigura, bukontorora iryo soko. Reka maze mbibutse, nituvuga ngo ifite 70%, ibi ni 70% y'ubutaka bumaze kuba explore muri Congo ni 20% gusa. Bavuga ko ari hagati y'10 na 20 ubutaka bwamaze kuvumburwa bwa Congo. 80% ntibuzwi. Niyo mpamvu Amerika yasinyanye amasezerano na Congo ivuga ngo ikeneye critical minerals. Critical minerals ahantu ku butaka butaravumburwa, budafitwe n'Abashinwa. Rero nico bivuze. Ibyo bise ngo ni first offer asset. Iyi first offer ni ukuvuga ngo ahantu hazavumburwa hose bahabahe, bakeneye iyi cobalt ya Congo. Isi y'ejo hazaza ikeneye Congo kuruta ikindi gihe cyose cyabayeho. Iyi telefone ufite ikoresha colta tantalum. Congo ifite colta 80%. Isi ikeneye kugira ngo izi smartphone zose, amamashini yose, ibi tubona amateleviziyo, Congo iramutse ihagaze, iramutse ifunzwe, iyi telefone uhondeberaho, iyo televiziyo uhondeberaho, iyo mashine yozima. Hypersonic missile zikoreshwa ku isi bituruka muri Congo. Ibi byose bifite inkomoko muri Congo. Gukuraho Congo electric vehicles, imodoka zitwarwa n'amashanyarazi zahagarara mu mihanda, zapfa. AI yahagarara, inganda z'Abanyamerika zohagarara, nyinshi ku isi zohagarara. Yewe si z'Abanyamerika, inganda nyinshi zitandukanye zishobora guhagarara, zigahagarika, zigafunga ibikorwa completely. Uyu munsi inganda z'ikoranabuhanga zidakoresha ibikoresho za Congo ninke cyangwa ari ntanazo. Isi ntibivuga mu magambo, ariko barabizi neza. Niyo mpamvu bashaka kwigarurira Congo uko bizogenda kose. Believe it or not, Amerika igomba kwigarurira Congo, si negotiation. Bayihanganiye n'Ubushinwa, bayifashe gutya. Isi ntishaka ko mumenya yuko ari mwe mutima w'isi ya none. Barababesha ngo Congo ntigira amahoro kubera ibibazo by'amoko kuva kera. Ntabwo ari ibibazo by'amoko, barababesha. Intambara muri Congo ntabwo ari ikibazo, ni igikoresho cy'ubukungu. Ntabwo yizanye, ntiyavuye mu kirere, yarapanzwe, ni system. Iyo igihugu gifite amahoro kirigenga, kikagenga igiciro cy'umutungo wacu ku isoko. Ariko iyo igihugu kiri mu ntambara kirakena, cyamara gukena kigahenduka, cyamara guhenduka kigasabiriza. Nkuko wirirwa ubona Kisekedi azenguruka hirya no hino mu bihugu agenda asabiriza, asaba amafaranga, afite umutungo utagira ukungana, yirirwa mu bihugu byo hanze mu madiplomasi asabiriza igihugu gikize. Intambara rero ku bihugu bikize ntabwo ari ikibazo, ni discount, gitakaza agaciro economically, none kikagurwa ubusa. Iyo amasasu adahagarara muri Congo, amasezerano abasinywa mu mwijima hirya no hino mu byumba, kandi ntawubaza inyungu z'abaturage ba Congo. Iyo basinya gusa gutwara, ntibasinya kuzanira abaturage ba Congo, ntawubitayeho. Ariko tukibaza ngo who really controls Congo? Ninde ukontorora, ninde nyiri Congo, ninde uyifite?
reka turirebe kugeza ubu nyine Ubushinwa nibwo butwara 80% bw'amabuye acukurwa muri Kongo. Wumva impamvu Amerika iri obsessed, irwaye, yasaze, igomba kubona Kongo, igomba kubona byanze bikunze. Imyaka 20 ishize Amerika yari ihugiye mu ntambara hirya no hino ku isi, yari mwishaka kwigarurira amavuta, petrole, ariko baje bakanguka bicura gukinga bwakeye. Ubushinwa bwari maze kwigarurira Kongo, basanze future idakeneye amavuta cyane kuko ikeneye cobalt ya Kongo, kuko ikeneye coltan ya Kongo, lithium ya Kongo. Rero barashaka kuyikura mu Bushinwa uko bizogenda kose, bashaka kubirukana, bashaka kubapushinga kugira ngo bigarurire Kongo. Niba tayigarurira, intambara yindi yikoranabuhanga bazayitsindwa. Ikimenyetso, reba Lobito Corridor. Lobito Corridor ni umushinga wo kurwanya ibikorwa by'Ubushinwa muri Kongo. Lobito Corridor bawuvuga nk'igikorwa cy'iterambere, nk'inkunga, ariko ni ikinyoma. Ni pipeline yo kujana umutungo wa Kongo iuganisha ku nyanja ya Atlantique, igaburira inganda z'Abanyamerika umutungo wa Kongo. Ntabwo ari igikorwa cy'amajambere. As long as intambara itari kugera kuri Lobito, nta kibazo Abanyamerika bafite, kuko ibikorwa byabo birakomeza. Niyo gahunda bafite yo kuyubaka ngo bashire, batwara ayo mabuye, barwanya Ubushinwa. Tazara Corridor niri mu burasirazuba muri Tanzania igana kuri Ocean India. Iyo ngiyo ikontororwa n'Abashinwa. Nuvuga ngo Abashinwa, Abanyamerika bari bakoresha, bazanye Lobito Corridor kugira ngo barwanye specifically izi corridor z'Abashinwa zisohokera muri Est. Tazara na Lobito Corridor ni imishinga ihanganye, ni ibisirikare bihanganye twe tutabona, bari muri competition yo ku rwego rwo hejuru, ariko ntibabikwereka, ntibereka Kongo yuko bo bari muri competition, ariko abategetsi ba Kongo barabizi, abaturage nimwe mutabizi. So izi Tazara Corridor na Lobito Corridor simpuhwe bagiriye Abanyekongo. Aba bose bari mu ntambara yabo yikoranabuhanga. Kongo si igihugu gifite abaturage miliyoni 100 kuri bo, niriyo estate idafite nyirayo. Kuniko kuri, believe it or not, ifite umutungo udafite nyirawo, ifite umutungo ariko ntifite uburyo bwo kuwurinda, yatejwe intambara idashira. Ivyo bintu bitatu mu bucuruzi, umucuruzi w'imbaraga wese ababikeneye nibi ari inyungu kuri we. Naho igihugu gifite imbaraga nkeya zo kwirwanaho tikigira ijambo ku meza y'ubucuruzi yo kuvuga ibiciro, ku discussing ibiciro, ahubwo kiba kiri mu biribwa, muri menu y'ibyigwa. Ntabwo Kongo ari igihugu cejo hashize, ahubwo ni igihugu cejo hazaza. Abatekerezaga yuko Kongo irakize, yatwawe gold n'ibindi barabitwaye kuva kera, ariko ubu ngubu bayikeneye kuruta more than ever, kuruta ikindi gihe cyose. Iyi niyo mpamvu isi yose iceceka iyo amaraso ameneka muri Kongo, abaturage bakicwa n'inzara. Abanyekongo n'abandi Banyafurika muri rusange bagomba guhagarika ibintu bitatu, kuko izo zose kumeneka kwa amaraso muri Afrika ntaco bibabwiye. Bagomba guhagarika kwemera narrative babwira ko intambara ari ikibazo c'amoko muri Kongo. Hoya ico ngico muzagikure mu mutwe, ntabwo intambara ari ikibazo c'amoko. Intambara nico gikoresho bakoresha kugira ngo bakomeze gusahura. Mugomba guhagarika kwemera ko amahanga azabakiza. Nta gihugu kigeze gikizwa n'abandi, ico ntikibaho kugeza kimenya agaciro kacu conyine. Nta gihugu amahanga azaza kugirira impuhwe, bari muri interest zabo, mu nyungu zabo. Muhagarike kwemera yuko uwo mutungo wanyu sohoka, nta jambo mufite ku giciro, kuri price. Ivyo ngivyo sitosha, muzahera mu bukene. Abanyekongo, Abanyafurika tugomba kumva ibi, tutabyumva byanze bikunze tuzahera mu bukene, turi mu biribwa kuri menu. Solution imwe rukumbi ni uguhagarika uko Kongo yibona, uko ibi bihugu byacu byibona. Ntabwo Kongo igomba kwibona nk'igihugu gikennye c'impunzi, ahubwo igomba kubona ko ari igihugu kiri essentiel isikeneye. Kongo imenya agaciro kayo, amasezerano ku meza yohinduka, ibiganiro byotangira guhinduka. Ni ukuvuga ngo Kongo yamenye agaciro kayo, iyo ntambara bayiteza itangira kubahenda nabo. Aho niho amahoro atangirira kuboneka, niryo zingiro, the oxygen of the machine. Kongo niyo nkingi ya nyuma isigaye ngo iyi shopping list izuzura 100%. Kongo baramutse bayigaruriye Abanyamerika,
muri iki gihe tugezemo ibintu uzohinduka, baba bamaze kwishira mu maboko yabo, ariko kugeza ubu baracastragolinga nabo, baracayirwanira. Sinzi ko bazayikuramwo abashinwa. Mu masezerano ya Washington Accord hari ikintu basinye gikomeye cyane abanyekongo batazi, strategic asset reserve. Sinzi nimba zagaruka kuri aya masezerano, ni mu bikenera muzandike muri comment, nzabagarukire kuri aya masezerano ya Washington Accord. Arimo ibintu bitangaje kandi abantu benshi bazi yuko yapfubye, bazi yuko atashizwe mu bikorwa. Never. N'ubu nyine AI y'abanyamerika yamaze kugera muri Kongo, iri gucukura amabuye y'agaciro aho leta ya Kongo itaramenya ngo bimeze gute. Nukuvuga ngo irazi igenda ipima. Ubusanzwe leta niyo yakagombye kumenya ngo hano hari amabuye y'agaciro, igahamagara abashoramari bakaza guhiganwa bakayatwara. Noneho abanyamerika bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bya AI. Bill Gates na Jeff Bezos, company yabo yamaze kugera muri Kongo igenda ikora exploration y'amabuye y'agaciro. Nabwe muzi ngo Washington Accord yarapfuze. Hapfuze yo kwambura FDLR intwaro, ariko iyo mabuye y'agaciro irakomeje. Niyo mpamvu mbabwira ngo Amerika ntiza ku isoko ngo ize gucukura nk'uko Ubushinwa buzana, leta yaba ari ibikora. Ahubwo abanyamerika icyo baba bashaka nuko bo basecuringa deal, mwemerera abantu bacu kuza gucukura. Washington Accord ihishemwe amabanga, bamwe mwagiye bavuga ngo imyaka ngo 99 ngo nini nani. Hakuna kitu kama iyo. Kongo yaragurishijwe. Bivuze ko cobalt, lithium na coltan byose bigomba kubanza kuza mu maboko mu ntoki z'abanyamerika mbere y'uko Ubushinwa buzikoraho, mbere y'uko Ubushinwa buzifata. Abanyamerika bagomba kuba bamaze kubanza kuzifataho, akaba aribo basetting igiciro, akaba aribo bavuga uko bigomba kumera. Bitagenda uko nuvuga ngo tuzikeneye, nivuga ngo tubikeneye, nibwo abashinwa babifata. Intambara muri Kivu no muri Ituri, Amerika ireba nka discount, ni discount strategy ituma igihugu gihenduka, ituma imitungo ihenduka, babibona kuri make, tibabidinga ku mafaranga bakagombye kubigurishaho, ituma igihugu kiguma gifite intege nke, kidashobora kwirinda, bagahora bateza amaboko kugira ngo amasezerano y'umutungo asinywe mu mwijima, asinywe ku gaciro gake cyane, maze agaciro ka Kongo gashirire mu ntoki z'ubucuruzi bw'abanyamerika bw'abazungu. Tugana ku musozo, iyo urebye iyi liste yose uhita ubona ibintu bitatu Amerika ireba resources, ireba lithium, ireba oil amavuta, petrole, cobalt, ikareba coltan, copper. Ibyo byose bituruka he? Ibihugu biherereyemwo barabikeneye. Ikareba connectivity, subsea cables cyangwa se amakebo ya internet akwirakwira ku isi yose aca mu nyanja, na shipping lanes, inzira z'ubucuruzi bwo mu mazi n'amacables. Amerika nibyo yitaho. Ibihugu bicamwo barabikeneye, inzira bicamwo barazikeneye, izo canal zose barazikeneye. Bagasaba bagakenera control kubw'impamvu za gisirikare, military bases. Ahantu hose hari geographically strategy za geographique barahakeneye. Ikingiki abantu bagomba kucumva, iyi influence y'abanyamerika uburyo bwose bushoboka, aho hantu bagomba kuhabona. Amerika rero ntabwo irwanira ubushuti allies, reka ibyo byararangiye, izo biri gutambuka. Ubu nyine Amerika iri kurwanira asset. Mu myaka ya za 50, 60, 80 bari muri alliance bashaka kurwana kugira ngo bigarurire, bubake alliance zikomeye, kuko ibihugu byarwanaga birwanishije abasirikare. Ubu ngubu ntabwo isi irwanisha abasirikare gihari. Warfare byarahindutse, barwanisha ikoranabuhanga, barwanisha ibitero bitandukanye, nama misile. Abasirikare bo ku butaka barahenze. Ubu nyine rero bari gushaka uburyo bazabarwanisha ingabo zitagaragara, zitaje ku butaka. Izo ziva mu mitungo, muri asset, muri resources. Mwabonye uburyo batsinze Venezuela mu buryo butumvikana. Ntabwo batsindishije igisirikare cyo ku butaka, ni koranabuhanga. Isi intambara yarahindutse. Ubu ngubu rero niyo mpamvu bavuga ngo we need Greenland, tutitaye ko NATO ihari, Union Europeenne ihari, kandi ari aba allies. Irwanira asset. Inshuti urayizirikana, ariko asset urazigura, urazigenzura. Asset urayigenzura uko ukeneye n'umutungo, ariko inshuti muraganira. Ikikwereka yuko urebye uburyo Amerika n'ibihugu by'Uburayi na NATO bayitinya kugeza ubu nyine. Ukraine yateye Uburusiya bwateye Ukraine, ubu ibihugu by'Uburayi niyo Europeenne iravuga ngo ntitwobyemera, kandi Ukraine ntabwo iba mu bihugu by'Uburayi, tiri muri Union Europeenne, tiri muri NATO, ariko barahagurutse mu ntambara.
ariko uyu munsi Amerika iravuga ngo we need Greenland, ibihugu by'uburayi bikavuga ngo tuje muri negotiation. Ubu tuvugana abayobozi bo muri Greenland bari muri Amerika bakora negotiation mu kumvikana muri kutugura dukere, yani ni ukubasaba sovereignty ntirebwaho. Ariko muri Ukraine byabaye ikibazo, ariko kuri Amerika wayibo ni boss w'imitungo w'ibyo bihugu byose. Muri ibi bihugu byose rero Kongo niyo yonyine yihariye, kuko Kongo ifite ibintu byinshi icyarimwe Amerika ikeneye. Ifite resources, amabuye, ifite connectivity, ni umutima wa Afrika. Ufite Kongo uba ufite Afrika muri rusange. Ugenzura Kongo ubugenzura ejo hazaza h'inganda zose ku isi. Niyo mpamvu Kongo ariyo target ya nyuma, ariyo prize, final prize ku banyamerika, nico gikombe kurusha izindi zose. Aho ngaho niho amaso yabo areba, kuko utashobora niba dagenzura Kongo tibazagenzura ejo hazaza. Abakongomani izo murabiziteguye, murabizi. Abaharanira kwibohora, abaharanira amahoro bagomba guharanira kuja ku meza, bave mu biribwa, baharanire kugira ijambo ku giciro cy'ibisohoka mu gihugu, baharanire kumenya akamaro n'agaciro igihugu gifite ku meza y'ibiganiro by'ibindi bihugu. Inzira niyo yonyine. Bitagenda uko bazahora muri menu, bazahora mu biribwa kuruta uko baja kuri meza yo gusangira n'abandi. Tibazaja muri win-win deal. Twavuze byinshi, ariko reka ngusabe kugira ngo uhumuke, ahubwo wumve usobanukirwe. Abari mu buyobozi, abari imbere, abaturangaje imbere by'umwihariko bagomba kumva ibi. Kugira amahoro, Imana ibarinde. Mwari kumwe na Director Gaby, ni kuri Afro Media Live.